طويل الشوق يبقى في اغترابي، ثقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين. يكبر алта, бисмилlah. Giре бергиле. 5 тур тургула. Girgile. 5 koşul. Koşul 5. 5 koşul. 10 koşul. 20. Aha. Girgile, karlar, girgile. Azamatlar, maşallah. Şöyle kar var gete mi adam? Ha, maşallah. Girgile. Takas etsin, takas. 5 bir yere gel. 5 bir yere gel. 5. On geri gel. Tak 20 geri gel. 30 yok mu dedi? Gel. Buna inşallah karlarımız giriyor oldu. Başlayalım. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Taala çeksin mahvolur olsun. Peygamber sallallahu salam olsun. Cevabı Kur'an dersine gelen cevabı ustazlar, cevabı beraberler, cevabı zarlar. Bizim hocam şahsın doğruluğu 500'e hoş gelsinler. Bugün 15. Ağustos. Doktor Sükön Ramadıl, Mehmet Musa Aksadal'ın ruhuna atılan Kur'an konkusu başlandıran Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadisinde sizlerin arasında en karşılığına Kur'an'ı yürünüp cana anı yürüdüğünü öğret. Kur'an Allah'ın kalemi adam balasının dünyada bıraktılar, adam balası yeni bir yönde bıraktılar. Jabatan cevabımız en Kur'an yazılan Allah Ta'ala'nın söz yazılan şey. Anak günlüğü Kur'an konkusu rayonun en yerinde uyuşturulmalı. Peygamber Aleyhisselam Efendisi'nde okutular, okutuculardan okutular. Olmasa dördüncüsü okutuculardan okutular. Narmalı Mehmet Musa Aksadal'ımızdan kalkan oğulları atamızda soğuk isimde bugün elden çok bir manege aşk edin adam. Anam şu aşk edin karadadır. Şu bizden karaballarda olduğu yerinde. Şu karabalların dağlarda Kur'an'da şıklardığı yerinde şu konkursu uyuşturuyorlar. Şu uyuşturucuların varlığından razı olsun. Bugünkü şu Kur'an yarışından çıkan sohbetler Ramadıl Mehmet Musa Aksadal'ın ruhuna nasip etsin. Hurmatlı cemaat, bizler bugünkü açılışımızda bizim rayonumuzun baş imam hatiri Mırzabullah'la özü gelgen, özü tüyerine gelmesinden bir top adamlar Kur'an başlıyor ki belirlediler uşakla gelgen şu Mırzabullah'la bugünkü ceyimizde bugünkü Kur'an konkursunu açık etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Mendü layıklı Allah'ın adına başlayın kurbanlı bugünkü Kur'an dersinin tasvirçileri Murat Balsı'na gelgen konuklar. Çındırında bugün biz için öde kuançlı gün sebebi Kökçanışlarında dayanımızlarını жалпы жаш қалалар келіп, бүгінге жүргізушілерде Аллах Тағаланың иық тіреу болған, Аллахтың сөзі болған Құранды бүгін шул жерде оқып, шул жерде кім адалдуу, кім лайықты екенін анықтап тұрған күндегі күш болып тұрабыз. Бұл үшін Аллахқа біз шексіз шүкір айтабыз. Себебі мындай бақыттылыққа жеткендер бар, мындай бақыттылыққа көп болғандар бар. Шындығында Аллахтың сүйікті пендесі біз шул жерде көп болып, шул жерде бақытты инсандардың толтырып тұрабыз. Шындығында өзімізді жақсы білгендей, әрбір адам баласы бұл дүниеде өткеннен кейін арқасында қалған бала-шағасы, жақындары естеп қояды екен, қуанып қояды екен, арқасынан дуаға жақсылықтар екен деп үміт қылады. Құдайға шүкір, шул ақсақалымыздың арқасында қалған балалар атасын естіп, жөн эле сұрап бұл ақша шашпастан, шул ақшаны қалаларға істетсек, қалалар Құран оқыса, арқасынан суық тұрбасын деген жақсы тілек ой мақсатта шул істі басташты. Бұл үшін біз бұл Исмаилов Мамед Муса атаның балаларына терең рахмет білдіреміз. Анан башка балалары жарандарыбызга ушул үйлөрдө үлгү болсунар, ушундай үйдө болсунар. Жөндөн сурап кылып, Аллахтын калышына, Аллахтын арасына калбастан, Аллахтын разылыгына бербесин. Бул макул аракеттер силер жөнөкөй инсан эмессиңер. Силер ата-энеңерге бейиште таж кийзе турган, ата-энеңерге жаннаттан касыр таж кийзе турган ушундай бир сыйлуу кааламсыздар. Себеби бир күнге ата-энеңер бейишке келгенде Аллахтан сурайт: Аллахым, бул саналган касырга, ушундай имаратка, ушундай бир чоң үйгө эмне менен мен кирип атам, эмне кылган ишим үчүн дегенде Аллах Таалага айтат: сүйүнчүлөр, ата-анамга Куран окуган, менин сөзүмдү жаттаган, менин сөзүмдү ар дайым окуп жүргөн балдарды тарбиялап койгуңар, балдарды өстүрдүңөр. Ошонун себеби менен мына силер бейишке ушундай касырга кирдиңер дейт. Ошон үчүн урматтуу каалар, бул жерде негизги максат утуш эмес, негизги максат бир сыйлыкка жетиш эмес, негизги максат Кудай буюрса ата-энебиз бул дүйнөдө көзөткөндөн кийин бейиште Аллахтын сыйлыгына татый турган, Аллахтын белегин ала турган күн сөз болот деген ниет болуш керек. Ошон үчүн урматтуу аракеттер, силердин бүгүнкү сынагыңар Аллахым жеңил кылсын, тартууңарды Аллахым өзү тандап, кимиңе лайыктуулар ошоңор жеңил калгандар үзбөгүлөр. Себеби ар бир жерде жеңүү болот, жеңилүү болот, бирок бирде умат келсе, бирде умат кетет. Ошон үчүн жеңгендер шүгүр кылып, жеңилгендер сабыр кылсаңар, бул күндөрдөн кийин дагы жеңиште өтүнбөйгүлөр аныкта барына ийгилик. Рахмат, Алла разы болсын. Анан эми урматтуу жамаат, мына биздин мамлекетибизде белгилүү кадрлардын бири Миллаттар киши өзү жетектеп, өзү комиссия түзүп, бүгүнкү конкурсту алып барбаса, иншалла тарыхты түзүп мына бизден ушул Кожош Миллаттары ушул карыбыз Өзан шаарына 2013-жылы келип, Алматы Раматтык Чубак устаз бар эле карыбызды өзү алып келип, ушул жерди абад кылып, ушул жерден карыларды чыгарды. Ушул карыбыздын мээнетинин калыкпай жасаган эмгегинин натыйжасында канчалаган өзүнө окшогон карып устаздар чыкты. Мына андан бери мына дагы областыбызга канча карылар чыгып атат. Алла Таалам
биздин ушул Кур'ан конкурсубузда өзгөчө биз көп Кур'ан конкурстарын уюштуруп жүрөбүз, башкарып жүрөбүз. Бирок урматтуу каракелер, мунусунда эң адилеттүү, эң облусубузга белгилүү каалардан алып келип жюрийге ушул жерге коюп, Кудай кааласа, анан урматтуу каракелер 30 пара, 20 пара, анан 10 пара боюнча буларга билет түзүлдү. Себеби булардын алиги орундары дагы жок. Андан кийин 5 пара менен 2 парага биз китептен ачып, ошо моментальный сыноолорду беребиз, Кудай кааласа. Анан каракелер дагы эске ала турган нерсе, кээ бир каалардын ата-энелери кулаксыз эскертип айтып коеюн дегем. Эң негизгиси биз Кур'ан үчүн чогулдук. Кур'ан үчүн чогулгандан кийин Кур'анды билесиңер, тажвид биринчи орунду каралат. Кээ мен балам калбады деп, мен балама эмне үчүн экинчи орун же үчүнчү орун же албай калды деген үчүн да болуп барат да. Мисалы үчүн тажвид эрежеси болбосо, анда сиз окуган Кур'аныңыздан пайда болбойт. Макулбу? Ошол махраждары, маттары, муфассирдик 4 менен чоксуз баштасаң, дагы ошол сүрөнүн бар башынан аягына чейин 4 менен бүтүргөнгө туура келет. Эгер 2 менен баштасаң, 2 менен бүтүргөнгө туура келет. Ошондой жерлерин карап коюлат. Анан мен балам калбады деп, бирок мен балам албай калды мындай деген нерсе болбосун. Биз бул жерде республиканский деңгээлге чыга турган балоо менен балайбыз. Каракелердин биринчи хифиздин ичинде дагы татбих деген өзүнчө бир түп бар. Кароо убакыт такалга болсо, ага бир белгичүү. Эгер бир хифизинде 3 такалга болсо, ал автоматикти жокко чыгат. Макулбу? Татбихин карайбыз, хифизин карайбыз, анан тажвидин карайбыз. Тажвиддин ар бирине 25 балл кем керек. Эгер бир татбих алган болсо, анда 50 балл кем керек. Ар бир тажвиддеги каталарга 25 балл кем керек. Анан урматтуу каракелер, ушул нерсеге аракет кылайлы. Анан эгерде кимиңердин тажвидин мурун эме бүткөндүгү вопросу бар болсо, келсеңер болот. Бул караларыбыздын иншалла ижазасы бар, башкасы бар, Кудай кааласа, бүт баары мына камерабыз тартып турат. Билет тартасыңар, 30 пара, 20 пара, 10 пара. Пеженеңерге эмне түшпөсө, вот ошону жооп бересиңер. Бул жерден иншалла татыктууларды тандап алабыз, Кудай кааласа. Алла разы болсун. Рахмат. Кудайым ийгилигин берсин. Бүгүнкү мына Кур'ан конкурсун уюштуруп берип аткан ушул маркумдун уулдары дагы адилеттүү болсун деп, анан чындап эле ушунча каражат сарптап биздин талабалар үчүн, карабалар үчүн уюштуруп берип аткан конкурсту биз дагы алардын ишеничин актайып жакшы деп атат. Кудай ага бүгүнкү жыйынды берекесин берсин. Караларыбыздын баардыгына Кудайым ийгилик берсин. Караларыбызды да кое берсин иншалла. Duruşup Irhan قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما ثم يعيدكم فيها ويخرجكم لتسلكوا
واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال إنما العلم عند الله أبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم ولقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Жиырма парадан birinci orunlu Kaduklu Eğregen Gücün Muhammed oğlu Abdülmecid var. Otuz para olmalı cemaat, 4 para katıştı. Üçü takdirde cevap veremedim derlerdi. Üçüncü Mesa'nın oğlunun ön boyu iki para. Şakircanov, Abdurrahman Karımız, Necmiddinov, Coşkun var. Ben gittim mesela, benim de şans buldum. Hocam oturtturdular. Otuz paradan ikinci orunlu Kaduklu Eğregen Gücün Muhammed Yusuf Bol Zubayır var. Allahu Ekber. Hayır, Suzan. Çıkar mı? لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم وطمعا وينزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأغنبتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. يوم يعرض الذين كفروا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم أليس هذا بالحق
өзіңе разы болып нақылайды. Нормальный жоқ болуы да мана. Шырашайды. Бұрау, ол жерге Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Allah'ın emrleri, çok cemaat sahanın durmaları, çındığında sizler ötürü vakti uyusan ekensizler, sizler, cerinizlerde, şu Allah'ın öğütü, bugün geçken ağlarımız, ayaklarını bitir, yapmaklarımız, Allah'ın sözü, Allah'ın kitabı, ve praktikte şu yerde okuşup, şu yerde oturup kaynalaşıp, şu yerde özlerinin ilmi dengeli sınavatlarını bu en çok vakti olur. Sebebi bu yerde Allah'ın nuru cevabıdır. Şu yerde kançalan peşler aramızda oturup, alanla Allah'ın olurlar. Bu biz için de çok vakti olur. Sebebi Allah'tan bizge nasip edip, rızkımızı şu gecetizip, şu yerde bazı oturumuz koymak, Allah'ın büyüklük dediğimizde hiç kadar şey okumadı tuğanlar. Cebi tuğanlar ona adam balasına aykalmadan, adam balasına şükür kılmadan hiç kadar Allah kadarını razı aykalmay, Allah'ına şükür kılmay. Şunun için buna atamız gözü ötse de atasından alları, atasını isteyip, şöyle de aşçılarda çarşı gözünü ısrar kılmazdan, özün götürmesinden koyuşu, atam arkasını soğuk basa eken. Şu ayı boyunca kanılan, Kur'an'da okup, ayardan ken. Anan şu yerde özün sınası geldi, жақсы ниетпенен, жақсы тілекпенен iş başladı. Biz bunu аябай сүйіндік. Шындығында бұндай insanlarımız көп болсын. Мына Құдайға шүкір, намазын алғандай дабыл, Müslüman bir туғанымыз келді. Құдай берсе bir айдан кейінге мен de атына бір Құран жасыңызсам деп. Бұл Құдайдың бізге берген берегі бақыт туғандар. Бұл жақсылығы себебі Аллах Тағала берген рызқыны, Аллахтың берген нематын Аллахтың жолына işletmemiz, Allah'ın yolunu tapmanamız, bu en son жақсылық болып өш. Ошон үчүн мына атабыз Сүданы балдарын эстеп, мына bir ay бұрын biz районго тапшырма бергенбиз. Район боюнча өзүңөр билесиздер 300 күндей калыбалсыздар районунда 1000 деген калыбалыбыз даярдап чыкты. Эмне себептен ушул бүгүнкү куракка жашып жүр. Мына мындан туп-туура 5 gün aldın, uşul karşı, sınava karşı yapılan kanlarımız harbiyette olup, al devre yenik aldı, kanımız kandalıp, uşul demek geldi. Uşul ağır bir kan olduğundan gidip, ağır bir kanında, ağır bir hayat, soğumuş kişiye bağladığı olmakta. Gördünüzler mi? Kuday bizde 25 senler olanı kuracağız ol, Kuday bizde eksimler ki ağır arkasından tereyalıyoruz, dağın kanımız dayanıp başlayacak, anın soğuğu havulacak adam öyle durmakta tutanlar. Gördünüzler mi? Şuncalı soğuktu işte, şuncalı yaşlı üstünde durağız. Oşan için durmakta tuğanlar, şu deseni biz cahil-cahili, yaşlı dağdayım, cahil-cahil yaşlı olup, camanızdan kaydık yaşlılar, bunday adam taşımasak bulutlar olmayı durmakta tutanlar. Emin, yoğurdayım bunday adamlar nasıl aykalmadan, Allah'la nasıl aykalmayın, Allah'ın razılığı üçün елге қызмат қылу, бұл атамыз ақ ниеттілікпен жаратылуы белгісі қызмат жаратқан үшін болған болса, ал сөз сыйғаны уақыт өтіп үшін өзгеріп, бірақ Құдай жолында жасалған іш ешқашан ұмытылмай құрметті туғандар. Бұл жерде разылыққа құрметті Исмаилов Құрматбек Мамед Мұсаевич, сіздің ислам дінінің асыл бағыттарын жайылтуға, еліміздің рухани әділеттік тәрбиесін шыңдауға, жас буындарды имандылыққа, мекеншілдікке
терек bildirip, dinge kıldan atmışlarınız, elge kalkıdan ruhani burasınız. Sizge bekleyen dolu, büyük bölüm vakti olup, işinizge ilgilik, yeni yurtta, hizmet bulunda güç kuvvet ya da Allah Teala'nın udayetmene bereketi versinler. Uzak ayaklı takviyatlarına olsun, rahatsızlıklarına tavşarız. Uşundaydı, bu bir dumanımızda atay büyütme uşul, hatibiyatlarına bibliotekası olsun. Uşul kitapları şam basmay, Allah şakasымен olsun der. Atay hatibiyatlarına şu yaş ballarına, şu adamlarına, asla ballarına dayanıklı olur. Atay işine bibliotekası megemiz, uşun tavşarlar olsa da bizler. Şu kitapları şam basmaysa, bu şeyde bir fark var. Namazından başlayıp, darattan başlayıp, Kur'an-ı Kerim bir şey var. Ben öyle inşallah şam basmıyorsun, o biraz da çoğaltması da gerek. Buna şunda yüklü, sevmutlu, ülgülü yüklü olduğumuz yaşlı. Buna sizler yaşlı işte başlayıp edinizler, arkanızdan da kolu gibi, kolunuzda uçup gibi koy gibi meseken, arkanızdan da ulanıp başladı. Uyursa şunda yaşlı sağmalı, bundan bir yerden daha ulanırsınız, Allah'tan soranız, uşundayı izleyilir, uşundayı kitaplar, olu da kağıtları var, Allah kağıt soğuk diye bile bugün yapmak verir şurada. Çoğaltmasına gerek, sizlere iyi gidiyor. Hurmatlı konsullarımızdan cevaplı mehmanlar, cevaplı cemaatlar, çay verip oldular. O'sha Hurmat Bek'in uyida baramiz, barlar eşkin kalmasın, ustozlar olmasın, barimiz barib o'sha yerda ushlab yurib, ametni qilib, el bilan ulanib qolamiz. Damla, sana gel. Otur, sizlerge mesela biz daha. Bu arka sağlık gelin. Gelin ekin. Ondayız. Az bakmadan bola uşak oturuyor da. Damla. Çoğunlar aşağı götürüyorsun, çoğunlar tır götürüyor, çoğunlar. Azam, Kılıç, oşanda oturduğunuz kellerin batmagan yaka. Amin. Allah Teala bereke versin, dasturxonunuzga qilib atқан ihsandарды Allah Teala qabul qilsin. Avozun жатқан жерин жайлы болсын, to'qroq qilsin. Өзү жараткан төөлүктө 5 насип кылсын. Амин. Киш болуп калган. Анан ушундай Куран жарышты өткөрүп атканыңарды көрүп, спорт залга жардам көрсөтүп аткан калдыңыз, Кымага мечиттен өзүнүн ыраазычылыгын билдирди. Сизге дагы ушу бере турган белектери бар экен, ака. Тартуулап койсун, а? Allah razı olsun aka. Çınında biz ötkende aябай сүйүндүк. Себеби азыркы убакта көп адамдар мындай нерсе көңүл бурбай атышат. Бирок сиздер баштап бердиңиздер. Сиздер алкаңыздардан да азыр дагы бир үй бүлө баштай турган болду 1 айдан кийин. Ошон үчүн ушундай жакшы ишке себепкер болуп, атаңыздардын аркасынан сооп барып турсун деп ниет кылып, 1 айдан бери балдарыбыз Куран жаттап, даярданышып,
ар бир окуган аяттарынан ушундай эле тамгалардан сооп атаңыздын аркасынан барып турду, Кудайга шүгүр, барып атат дагы. Ошон үчүн адамга ыраазычылык айта албаган, Аллахка да ыраазычылык айта албайт деп шариятыбыз айтылат. Ошон үчүн сизге ыраазычылык кат берүүгө кабыл кылып коебуз. Анан ошондой эле атайын катибеттин атынан кичинекей библиотека. Бул жерде ушу жаш балдарга, чоң кишилерге, улгайган кишилерге бүт бардыгына китептер бар, кыргызча. Ушуну окуп коесуздар, чаң бастырбай. Чоң рахмат. Allah razı olsun. Тегиз тартып берди. Мына чек чекеден. Ага, бир чекеден коюш. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Elhamdülillahi zatana ve sakana ve cealana minel muslimin. Amin. Ya Rabbil Alemin, jedirdin, içirdin, momin musulmanlardan kıldın. Şu jegenderimizin, içkenderimizin soğuğun, ötkörülüp atkan şu konkurstun, Kur'an'ın soğuplarını ötken havamızın ruhuna hadiye kıldık. Kabırların nurlu ol, kabırların gen kıl. Şu ballarına, ömürlerine bereke ver ya Rabbil Alemin. Tapkanların berekeli kıl. Buna akalarım kuda kalasam da jak işlerdi kılıp, konkurslarda ötkörüp, çet memleketlerge Afrika'ya şeyin bar su çıkarıp, dağımda sport komplekslerini tüzüp, oşal yerde şartları tüzüp, Allah Taala'nın yolunda köpten kızmattарды kılıp, Allah Taala kabul kılsın. Үй bilen örmenen baktı bolgula. Allah'tan kanday arzu maksat dilesen Allah kabul kılsın. Şu Kocağaktın elinden dağı kança ötken markumalar olsa, Allah Taala kabırların nurlu kılsın. Amin. Ruhların şat kılsın. Uşul yerde kança dua kılıp atkan bolsa, Allah Taala dualarınızı kabul kılsın. Günahlarınızı geçirgen bolsun, ortağınızda ıntımakçılık bolsun. Ardayım şurada jakşı işlerde jarışaylı. Buna gelecekte buna oturgan karlarınız, alımlardan, karlardan bolsun. Dünyanın düngüretken, buna Mısır'ın karlarında karı olsun inşallah. Oşan için Allah Taala ömrün orga bereke versin. Buna kılıp atkan kızmatların ustazdar, buna rayonun baş imamı, uşu gelip turgan karlarında Allah Taala kızmatlarını kabul kılsın, ömürlerine bereke versin. Kimin Allah Taala'dan kanda arzu maksat dilesen Allah kabul kılsın. Sallallahu teala ala hayri halki Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Allah razı olsun. Hiç balgılar. Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdi jana rayımdı Allah Taala'nın atı menen. Vessalatu vesselam ala Resulillah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar olsun. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve hlul ukdeten min lisani yefqahu qawli. Allah Taala çeksin maqtollar olsun. Muna biz hazır günde Жалат обласының Сузак районуна караштуу Көкжаңак шаарында турабыз. Себеп дегенде бул жердеги мына Куран конкурсу өткөрүлүп жатат. Исмаилов Мухаммед Муса атабыздын рухуна арналып мына Куран конкурсу болуп жатат. Мен не демекчимин? Эми негизи туугандар ушу аш беребиз деп ушул атанын балдары Көкжаңак шаарынын жигиттери уюштуруп ушул Куран конкурсу өткөрүп жатат туугандар. Анан биздин айтайлы дегенибиз ушу аш берген да жакшы, бул салт да. Бул Куран конкурс, бул динде. Ошон үчүн ушул ишти да бир салт кылып койсок жакшы болот деген ойдомун, үмүттөмүн иншалла. Ана Кудай кааласа ушундай иш-чаралар өтө көп болсун. Кыргызстаныбызда да көп болсун. Келечекте чоң каарылар, чоң алымдар, дүйнөнү дүңүрөткөн каарылар чыксын деген жакшы ниеттебиз. Биз да ушу дин кызматкери катары динге канчалан кызмат кылып аткан мына Сузак районунун баш имам хатиби, канчалан карекелер, молдокелер кызмат кылып атат. Алла Таала кабыл кылсын, өмүрлөрүнө береке берсин. Ушул жерде да канчалаган адамдар кызмат кылса, кызматтан Алла Таала кабыл кылсын. Өткөн атабыздын рухун Алла Таала шат кылсын, күнөөлөрүн кечирген болсун, өзү жараткан төөлүктү бейишине насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا هم منه يصدون قالوا أآلهتنا خير أم نور ما ضربوه لك إلا جدلا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده
بصير وهو الذي ينزل الغيث من نبي إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول. Ол bu arada birinci Mesnan'da evlilik gücün Urman Baydullah var. Uyunu kuratı bayağı boş ne eken zatlar arası. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاء قل كتاب في سبيل وصد عن سبيل الله الرحمن الرحيم. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له ملك السماوات والأرض. من في السماوات والأرض. له من في السماوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتولوا عنه مدبرين. ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى الرسول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى
السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. İnşallah bugün konkursumuzda ayağına жетip aldım da kalasa. İnşallah yemi қолдан келишince adiletli çeşim çıkaranға hareket kıldık. Құда қаласа. Құдайым бұйырса birinci paradan başlaydı. Birinci paradan üçüncü mesnanı bağındırған қаруыз Батыров Muhammed Ali Allahu Akbar. Hayırlı edin susam. Sayıfı. Tokya. Maşallah. Bir para, iki paradan ikinci mesleğini alan Tursunbayev Muhammed Rafiq Qarı. Maşallah. Birinci mesleğini bağlandıran Paraliyev İmran Qarı. Beşinci paradan üçüncü mesleğini bağlandırgan Satıbaldiyev Muhammed Qarı. Maşallah. Kocaman şahı. Zahmata kesinler senin için. Beş paradan ikinci orunda eğilgen Zeynabinov Abu Ayyub Qarı. Yaşı kaçta? 12 yıl zamanı geçti. Hayvacak. 5 paradan birinci mesleğini bağlandırgan kadrımız Abiyev Emir Bey kardeş. Maşallah. Sen yaşı kaçta? Bayağı gitmeden de kalmaya geçti. Otur. 10 para mı? 10 paradan 3. mesleğini bağlandırgan Kıraatını Lukas'ın Batı Qarı. Var mı çok mu? Yok, atılacak mı? Eşlik. Allahu Ekber. Şu sponsor olma ne kadar dua kıldılar bu da kalmasa. Yok ilgilerde inşallah söz yetişesiniz. Daha kim kaldı? Sen mi? Olsun ha karlar. Yok iyi güzel inşallah yaşlılar değerlenip geçsene bu da kalırsa. Ege. Sen yaşlı çok. Bunu susam hakimiyatın altına doğru aslında. Bunu kişi
iştah tapmadı,